Ayan, may saa po na imbag 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 na imbag. Ngarabi yan. Hey! Yan na po mga ka-June Dolorico Show. Ayan, na imbag na imbag niya yung amin na po. Sige. Ayan na naimbang rabiim apo Madam Lorna M. Baniaga. Oo. Naalam man nga, may nga video nga, bukel-bukelen. Ma'am Lorna ha? Hanggang nga ako, stakalat. Alapay kas jay. Nakatong viewers, hindi kita, 2,800. Ayan, hello po kay Ma'am Mia. 1,500. Kay Ma'am Mia Ballesteros, watching from Hong Kong. Good evening po. Sabi niya, good evening, Ma'am Mia. 54 yan. Maribel Francisco, hello guys. Hello, insan ko. Magkapatid ang nanay ko at tatay ni Maribel. Dandanin na tayo ni Lani, insan. Magkaman kami tutulong mo ka na yun kanya. Kanya yung tumultulong dito. Ika na kami for. Ayan, hi Shane. Thank you, Maribel. I love you. Ate Glory May. Hello, ate. Gandang gabi sa inyo. Gandang gabi, ate. Hello, insan ko. Love you. Dito yung karupurupak niya, insan ko. Pareho kami nga napintas. Yung check-check at yung check ani. Ayan, good evening. Hello, good evening. Pa shout out man dagitoy kaduwag ag shout out ditoy Biloca Batak. Thank you po. Ayan, hello, good evening. Pa shout out po watching from Tumawini, Isabela, si Ma'am Leticia Lay Bacani. Leticia Lay Bacani. Hello. Po. Yes, I would like to dedicate my first song to Murray Brown and Leticia Lay Bacani. And of course, Ma'am Grace Bartolome and Ma'am Josefa Aliangan, Upat Daapod. The song is started and lovingly dedicated to you. Nakaduin sigida apo ni 179 insigida. 209, 216. Nagbiit apo ay patarubag Biloca Batak. Erwin P. Posalina, shout out sa mga taga Ramon, Isabela, Sir June. Ayan, hello po kay Sir MJ Madrid. Naimbag nga rabi hello, ni Ma'am ko and Shane. Nagsexy ni Mamang Mutat ta apo. Nakalong dress ako ngayon. And watching from Angadanan si Sir Alvin J. Yes. Jersey. Alvin J. Hello sa'yo. Josefa Aliangan, hi, good evening, madam. Hello, Ma'am Josefa. Yes. Hi, good evening po sa inyong lahat dyan. God bless you always. And of course, Murray Brown is Josefa. watching. Hello, Murray Brown. I love you, baby. Take your medicine on time and sleep well and take a rest. Relax. Don't be stressed. I love you. This song is heartily and lovingly dedicated to you, to Ma'am Josefa Aliangan, to Ma'am Elsa Navas, to Sir Clifford Navas, to Shane Navas, to Richie, and all of you. And of course, kay Dr. Jayoff Guerrero ng Nevada, USA. Especially to Murray Brown and Ma'am Grace Bartolome and Criselda Bartolome of Cyprus. Ayan, ito na po. And good evening kay Ma'am Anig, ano yung nakalagay? Nasaan ba yung notebook? Yan ko yung notebook. Anig, ano ba yon? Oo. Hi do sa mga taga Zambales, yung kabatch niya. Ayan, eto ha, basahin Sabi natin. po ni Ma'am Zenny Gomez, makasta ag gabi ni Kamo June. Ay, Diyos na gabi ni Koma ng Zenny Gomez, agakapagalata Hong Kong, arika pa ganila mabe. Anig Tipon. Yan, SCA Batch 83, Santa Cruz. Yes. Ayan. Ayan, Sir Murray Brown is watching. Yeah, Hello, Sir Murray. My baby is watching. I love you, baby. Okay, Pa-shoutout nga po kay Gandaching Ganit-nit. Parakas man, jay o ayat, ma'am. yes, I would like to, Sabi of po ni course, Esteward. Ma'am Anig Tipon, SCA Batch 83, Santa Cruz, Zambales. Hello, ma'am. Thank you, ma'am. I love you po. Okay, first song dedicated to Murray Brown, Grace Bartolome, at lahat ng OFWs po. I would like to dedicate this song to you. Ito po ay entitled, anong title na Ajayin? Amo pala maglaga. Take Me Home in the Philippines. Murray Brown, hello sa'yo, 307 ang viewers, 312. Of course, Murray Brown, Grace Bartolome, Ma'am Josefa Aliangan, Anig Tipon, SCA Batch 83, Santa Cruz, Zambales. Ano sinasabi ni Shane? Agpalakpak! Almost heaven, West Virginia.
mountain, Shenandoah River. Life is older than the trees, younger than the mountains, blowing like a breeze. Country roads take me home to a place I belong, West Virginia. Mountain mama, take me home. Country roads, all my memories got around her. Modest lady, strangers to blue water. Dark and dusty, painted on the skies, misted haze of moonshine, teardrops in my eyes. Country roads take me home to a place where I belong, West Virginia. Mountain mama, take me home. Country roads. In the morning out she calls me, the radio reminds me on my home far away. And driving down the road, I've got this feeling that I should have been home yesterday. Yesterday, country roads take me home to a place I belong, West Virginia. Mountain mama, take me home. Country roads, come on. I can tell by your eyes that you probably been forever. And the stars in the sky don't mean nothing. Mirrors, no, I don't wanna talk about how you broke this so hard. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen? Oh, my heart. Pati Sheng. Yan, si Anit Yan, Stipon, sabi I love you. Ma'am Hi, Anit Cristobal Stipon. Husto. And of course, Pa-shoutout po, Family Husto sa Loria Angadanan po. yes, we would like to greet SCA Batch 83, Santa Cruz, Zambales, coming from Ma'am Gina Tipon. Hello, Ma'am Gina. Ayan, hello kay Ate Mary Jane. Ngayon, hello ate. And sabi naman po, Dak Urbano, ading agrequest na manti kasat no timang lipat. And sabi naman po ni Ma'am Rona Abiki, pa-shoutout po sa family Country Abiki. roads take me home to a place I belong, West Virginia. Mountain mama, take me home. Country roads take me home. Then country roads take me home. Then country roads. Yeah, and hi to, and she would like to greet S. Dan sa Santa Party. Ayan, rugas ni Sir MJ Madrid, parugas mangko, sipot Madam June, pa-shoutout sa sweetheart ko sa Lloyda Calma. MJ Madrid pa-request man mang sipot-sipot. Tugtugin mo na yan.
Yung request last night, Decibel ordinary song, Oo. sabi ni Ma'am Lloyd. Sabi ni Decibel Makalinaw, hello June, Papa Albano, si Gab Michael Makalinaw, Tricia May Makalinaw, at Thea M Makalinaw. Salamat po, ganda naman mo. Nakakapawi ng lungkot po. Yes. And good evening to Ma'am Grace Bartolome and to Ma'am Josefa Aliangan. I love you. Ingat po kayo dyan. To Sir Doc J.F. Guerrero. Yan, ng SA. Ayan. Apay nga ta, ti babaklano at the boyfriend na hinabigatan, awan manen makwarkwartana. Aglalo no, nakadadut pinapainom na, di napay kayat, agawit siya'y balayta. No naglapas, manong atawen ti panagtenada, ni baklakit, kaslamit din nga maumuma. Agsapulen lalaki akataktakiran na, ay akabakla, agbaliw-baliw ka bakla. Agsipot-sipot ka, numakasipot ka, nilakay mo, angut-anguten, nakaadapay badang na. Agsipot-sipot ka, numakasipot ka, nilakay mo, baka suruten na ka. Amangan ludi mo, amo pagkantarayam numasok kung naka naligat kukwam tataden na. Wow! Hey! Balse kay dito apo. Agbalse dito adariyuma na apo. Request ng siput-siput MJ. Next! Pas-pas request. Adult request. Ayan, sabi ni Sir MJ Madrid, love you mangko, nagseksi ka. Sabi Yes. niya. Rona Abegi, ma'am, pa-shout out din po sa family Paggaw. Salamat po. And of course, we would like to greet Sir Clifford Navas. And please don't forget na kay mamit nga 292. Please don't forget to subscribe June Dolorico Official YT. May nag-request. Diani Eco si Siwit, please. Mamaya po yung si Siwit, kanta mo na si Shin ng Ditadenam. And Ditadenam is heartily and lovingly dedicated to Maribel and to Ma'am Josefa Aliangan and Ma'am Grace Bartolome and kay Dr. J.F. Guerrero. Hey! Yan. And of course, Murray Brown. Baby, I love you, kiss. Murray, kiss. I love you. Yan, Celebrity Jewel. Padanam awan na tay naramid kumet amin apag nagsaka ngamayat insubad mo sinatam laeng tuy puso di mo inilala napudno nga ayat ko. Ingka tinalikudan martir ngay kala iti ser-serbina nasamit nga langen-langen ta awan ang mo
naramid kumet amin apag ngemanyat inso sinakamlaeng to'y puso di mo inilala na puno nga karing kanyak ingkat nalikodan martir a puso na ikala anya pa'y ti serserbina nasamit nga langen-langen ta awan amok anak ha basulakan ka di taden na awan nagbasulat ko amin akabala di taden na awan nagbasula sikat ng perdi ng waswas kaniyayat ng keltay kadagiti arapaan Ayan, may Dr. Jeyo Guerrero. Yan, hello sa iyo. Hello, Sir Felix Francisco. Pabati naman sa lingunan. Likadan ng awan nagpasula tay naramid kumet amin pagragsakan ngemanyat insubad sinato'y puso di mo inilala na puno nga ayat ko karing kanya dan dir a puso na anya pa'y ti serserbi mit nga langen-langen ta awan naghabasulan ka di taden na awan nagbasulan taden na awan nagbasula sikat ng perdi ng waswas kaniyayat ng kaltay kadagiti arapaan Ayan. Franklin Pasqua pa shout out. O yan. Franklin Pasqua pa-shoutout po kay classmate Clifford and Elsa Lumboy Navas. Galing naman ng mga singer. Pa-shoutout please to classmate Clifford and Elsa Lumboy Navas. The singer are awesome. Thank you and hi to Salamat Francisca Flores Rodeo. Hello po watching from
Cavite. Ayan. Next. Ito ni CTJ on. Ito kan on. Ayan, ading Para makita. Ayan. Ate Roger Tuldak Urbano. Ading ti-request ko nga kasat no manglipat si kaading June Agsala. Jopro, can I request Ma'am Navas to sing with Shane? Okay, go. Lloyd Cortez, 76 pa request ko. Francisca Flores, yes. Junjun Eslava ate, request man laglagi pem awan nagpasulak. Kantahin ni Shane para sa namatay nga inayat ko. Salamat from June ng La Union. Yan. O, kantahin mo daw Shane. Laglagi pem awan nagkurang. Ha! Hi to Lorna Barniaga. Hello, sister. Yan. Christine si yes, si Siwit mamaya po. Kasla dyan, panakapukaw ko, kakaisunan nga ayat ko. Jakman minamnam, masulisog ka, bayat ka awan ko. Narukok man day tanakem mo kararuaken mo pinuto'y sakripisyo rigat no pagkaragsakan ti panagsagaba awan mabalin ko nunam naman kasapulan siya kun lipatan nanaragsak ka di tasi palubusan kang aru ngem no dumteng tu alaw nga agbabawi ka pamakawan ko jak mama no nam namaeng sa pool akon tay lipatan laglagi pem awan kurang ken nagbasa tatoy ayaan parik na ket awan umta ngem diin suba saan ken lindo sinugatam at gasken panas tinak linakam ken kataman aragsak ka di tasidong na kalubusan kang aru
ngem no dong teng tu bawi ka makawan ko jak may panang no nam na maem aling kasapulan siya patang laglagi pem awan inagkurak ken sulat tatuy at ngain parik na ken umar. Eto na. Kung nag-request ng sisiwit, dedicated to, yes, Ma'am Josefa Alyangan. Agsala-sala tayo na po. Ma'am Maribel Francisco. This song is dedicated to you at yung Ayan, nag-request. sabi po ni Sir Joe Pro, pa-shoutout po to Ordonez family from Binalonan, Pangasinan. Hey! Ayan, to Lorna Baniaga. To MJ Madrid. Inagman, tinukmaan, taabalbalay kuman. Paamuek, padakkele, bilit ko, anaunge. Nudakay ti manggamat, ay sumipit na kaam-ama. Isu nga kadian na danyo, tuy naungit abilit ko. Tuy bilit ko, when tuy bilit ko, nu agbalyudong itugtugot ko. Umingan ken makaunye dasyak lae di inakaamo step step. Masaya ang show ngayon, walang malungkot. Inagman binisita, sirup kainak kay umok na. Ay nangitlo si Dua, Penoy balut nuwada. No kurso nada yut pilit ko, maaprusan ay agpagkada kayo. Tapno maikaman nyo, maayang wilit, tuy bilit ko. Tuy bilit ko, tuy bilit ko. Nu agbalyudo nga, itugtugot ko. Umingan, ken makaunye, dasyak lae, di inakaamo. Tuy bilit
twist na. No agbalyudo nga, itugtugod ko. Umingan, yan makaungit. Tasyak lang, diin nakaamu. O, dapat nagkulot-kulot na. Sige, greetings. Ayan, sabi po ni Sir Jonal Andres. Papilpil yun sa amin ti ag-request, sir. Madami po kasing request. Dalawa po kasi ang live natin, sir. Ano ka request na? And wala naman pong request, sir. Ag-request kailan ta apo no mabasa mi kasi apong umat nga to dahil ito'y na pag-requestan apong umat nga to mo may subling nga kasdayin. Opo. Well, And sabi po ni Tita Lolita Lolita, Benitez. Benitez Sumboy Lumawig. Hi, Ma'am Ernest Shane. Pa-shoutout lang ng taga-Tumawili sa lahat ng kabaranggayan ko. Santa Visitasyon, Tumawili, Isabela, Philippines, Planet Earth 2020 Universe. Yan. Lahat ng suki ko sa Ukayan. Jayman Arak. O, Arak ka no, Shane. Ano ba, di request da? Wala naman po siya request. Ay. Nasaan nagsabi dyan? Di dyan dito. Andiyan na ka di. Jonel Andres Martiliano. Narigat kami na po isubli kasi nag-live kayo nga kas di ngumat nga to dagiti kas di paspas. Andano ko mabirukan dagiti request yun. Oo. Saka apo dagiti request yun kita may makanta amin agan anus kayo. Tang kami mga video okay when no CD apo. Well. Ano ka request data tayo Shane? Awanin? Arak daw po, sabi ni Sir Abel Arak. Roger, tsaka ni Sir MJ Madrid. Yes, para kini MJ Madrid, Arak. Para kini Ma'am Elsa, Arak. Para kini Maribel Francisco, Arak. Ayan, gatan apo, palakpakan apo. Hey! Ganda oh. Wish, ha? Naulpit adawelting sangbay mo kanya. Isuti sinurot mo saan ket di atay siya. Naunday apanuen anak sangsang ita. Narigat ngeliw-liwag panang pasakit mo kanya. Iti kaawan mo awan ser-serbida ito'y biyak. Ginugurkot oras na ginom iti araw. Tanu mabarte ka, sikatay malipata, ngenu mausawan na. Sikamanen kay awagan. Nakas ang biyag ko, dindag mo kalap-ama. Kapag ragsakang unay no masaktana. Di mo pinanunot, tuwing paay ko nga ayat, insukat nakti sa balik. Alanganin pa'y nga babae. Marami yun din dyan. Kas-kasta. Hi to Richie Domingo. Yes, hello to Mama Anik Tipon. Watching from... Still watching you. Watching from still watching you. Hi, Ma'am Anik Tipon.
Hi to batch 83 of SCA Santa Cruz Zambales, coming from Ma'am Anik Tipon. Iti kaawan mo, awan ser-ser biday to'y biyang. Ginugurkot oras na ginom iti araw. Tano mabarte ka, sikatay malipatak, ngem mausawan na si kamanentay awaga. Come on! Nakas ang biyag ko, tinted mo kalakama. Tapakaragsak ka, unay nung masaktana. Di mo pinanunot, tuwing paay ko ngayat in sukat nakisabali. Jay babae nga nakaang-anggila kayo. Ayan, salamat po. Maraming salamat. Ayan, salamat po. Sabi po ni Ma'am Margie Manuel, request man met tay pulutan, puro metten araken, sabi niya. Nakalagay dito, Aba Roger Tuldak Urbano. Ba't po nagalukluko? Nag-stop-stop po ang live mo. Ayan, pasensya na po pag nag-stop po kanina yung live, nag-stop-stop kasi po mahina ang net. Nagluluko po ata ang live mo. Nagloloko po ang PLDT. At sala na yun, hehe. Wala na. Jayman Chachamangko, sabi ni Sir MJ Madrid. Amo yun, Ayan, sabi po ni Ma'am Margie Manuel, request man Jay pulutan. Purok meten arakin, sabi niya. Pulutan. Baby, baby, request man Jay pulutan. Ayan, sabi po ni Ma'am Freda Abalos Naipas, ayaho, nagmayaten adi Shane, dagitaman nga sonata, request na mamet, Mama June, pakanta and human ni Sir Pianista. Kahit anong love song, salamat po. Si Shane, Mama June, pakantain nyo man ni Pianista. Si ate. Naglalag din. Alam mo ate, para kang yung net natin. Naglalag. Oo, naglalag yung net natin. Kanta raw siya ng love song. Okay, palagpakan tayo, Apo. Para kay Mama Anits, ano yon? Anits Tipon. Hi to batch 83 kano, Apo. Ayan, hello kay Grace Liliano na nanonood ngayon. Hello, Ading. Yan, request po ni Tito. Hi kay Tito Joel Soriano Serra. And kay Tito Jun Lumawig po. And kay Hello, Tito Jun Lumawig. Hello, Tito. Kumusta po si John Rice? Apa pa ni John Rice? After all daw, dalawa tayo. Hindi. Bakla ako. Hindi ako babae. Nahirapan daw siya sa ano. O, pwedeng i-audio na lang. Ay, ako na lang mamaya nga ron. Mamesak nga ron. Kiduet ajay. Ha? Sabi ko sa'yo, ilista mo yung mga nire-request nila. Doon nag-request da. Aman pa itin i-practice mo. Baka, Jonel, Siruk Tipandiling. Hanapin mo nga Siruk Tipandiling. Siruk Tipandiling. Ayaan ang umat nga ito nga kasjay. Among sa katagsyo, dito yung muna yung mabasa. Amin kasi umat nga ito nagpaspas. Napaspas, Apo. Pasensya kan, Jonel. Takang taik man lang yung damdaman, Apo. Siruk Tipandiling. Dedicated to you, Jonel Andres Martiliano. Sige. Alvin Cariaga, yung anak ko, wait. I-greet ko muna. Hello, Kuya June. Good evening. Pa-shout out man
ni bakit kan anak ko, iti ni An-An kena Alvea K. Pa-request man jay favorite mo kantain, ken gitarain jay boarding idi. Thank you and God bless. City Jay Navas man. O, tinan mo, nanood ka na. Kinatlan kita kanina. I-subscribe mo anak ko jay June Dolorico, official YT and Bayagmanin, Shane Navas, and City Jay Navas. Gamit lang din. Sorry. Ang dito na ungit, detoy ket. Detoy? Alang ana detoy? Yes. Richie Domingo YouTube channel. Ayan. And most of all, City Jay Navas Band. Lights and sound. Yan, palakpakan na po, palakpakan! Kinukulayan ang isipan, Wow! pabalik sa nakaraan. Anak, Jessica! Huwag mo nang balikan, patuloy ka lang masasaktan. Hindi na kulang kakaisip Alam, ma-empty lights sa naman yun. isang magandang larawan. Paulit-ulit na binabanggit ang pangalang nakasanayan. Tayo ay pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Sadyang mapaglaro itong mundo. Kinalimutan kahit nahihirapan, para sa sariling kapakanan. Kinalimutan kahit nahihirapan, mga oras na hindi na mababalikan. Pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Puso natin ay hindi sa isa't isa. Ang kumari Marcy Reyes daw, according to Ma'am Elsa, pwede mag-request Basul mo lalaki, nagayat ka sa Bali. By Marcy Reyes. Ayan. Hindi na may babalik ang dati nating pagsasama. Ang tamis ng iyong halik ay di na madarama. Pangako sa isa't isa ay di na mabubuhay pa. Paalam sa ating pag-ibig namin sa'y pinag-isa. Tayo ay pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Sadyang mapaglaro itong mundo. Kinalimutan kahit nahihirapan, para sa sariling kapakanan. Kinalimutan kahit nahihirapan, mga oras na hindi na mababalikan. Pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Puso natin ay hindi sa isa't isa. Kinalimutan kahit nahihirapan, para sa sariling kapakanan. Kinalimutan kahit nahihirapan, pag-ibig na ating sinayang. Pinagtagpo,
ngunit hindi tinadhana. Hanggang dito na lang tayo. Kinalimutan kahit nahihirapan, para sa sariling kapakanan. Kinalimutan kahit nahihirapan, mga oras na hindi na mababalikan. Pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Puso natin ay hindi sa isa't isa. Okay. Ayan, thank you very much, Richie. Pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Opo, ang request ni Joel la Lumawig. June. Hi, Joel Martiliano, dedicated to you. Ko si... And hi to Sir Jun Lumawig. Ayan, awan the after all apo. Margie Manuel, request man tay pulutan. Ayan, sabi po ni Sir Rafi Tolentino, Jayman alas 3 parbangon Idol June. And sabi po ni Ma'am Margie Manuel, po naglaing ni Manong Organista. Pa-request lang po si Siwit, sabi po ni Ma'am Abilene. Tapos na po kanina, Ma'am Abilene. Okay, ito na po. I like the song, sabi po ni Ma'am April Lynn. Dedicated to you, Sir Joel. Sabi po ni Ma'am Delina Flores, bagay mo dress Idol June. Thanks. Maraming salamat, kumpadre. And hello po kay Sir Nadulat Kayago tagoy, kuya, Benitas kuya. Joseph na nanonood po ngayon. Hello, sir. Hello kay Joseph Kayago. Thanks sa request, Adi Shane. Pag nakatalikod si Mama June, parang si Aramina. Ay, hala. Pag nakaharap, parang Joyce Jimenez. Ganda mo, Mama June. Wow. Thank you. Akala ko, Nagmayat niya kan tamang June. Aramina. Pag nakaharap, Ararawan. Ayan, sayang pinagpuyatan no pinagtagpo pero di saan. Pero saan may Pukis mo. Sabi Yan. ni Ma'am Margie Manuel. Nagtaraki. Yan, eto na po, si Ruti Pandayaling. Nagtaraki, pukis mo, nagtaer ti takder mo. Nagdakkel, ti muscle mo, burburan pa'y barukong mo. Kabut-buteng, day talangam, pati tirong apanda kalisyan. No nagnakan ti kaaduan, talyawem da tapos duram. Kaaduan, ababai, arapaap da katrabii. Day macho abagim, kaay-ayo da apermi. Ngem anyan, tagkigtud mi, tilaing mo nga ng pili. Sinarak mo, tay babae, nga nang perdit kinalalaki. Sirok, ti pantiling, kinalalaking nakadulin. Aglabat ken agkupin, agaw-awer kapay ti baby. Agplanta ken agtagad, agpisok ken agdengdeng. Dayta naganap mo, iti ka pipilin. Adu kanot tinasangit mo, inararem sa pinanawan. At dapay tinagsamal, na matida nga ingkal siya. Arig na pay, ket nadalisan, inalampay aninan. Aniya, datagrupam, nakasasarak sulat na bagnan. Sirok, si pandiling, kinalalakim nakaduli.
Aglaba ken agkupin, agaw awer ka pa iti baby. Agplansa ken agdingding, agpisok ken agdengdeng. Daitat naganap mo, iti ka pipilin. Nagmayat, abuyain, tabagimpay ti agpalengken. Agugas, tinanganan, ken agsibog ti masmaseta. At damit kay makibarbartek, kangen kilat nagtaray ka. Adantan, ditudo, tay salapay ako basa. Sirok, ti pandiling, kinalalakim nakaduling. Aglabakin agkupin, agaw awer kapay ti baby. Agplansa, kinagsagad, agpisok ken agdengdeng. Daitat naganap mo, iti ka pipilin. Daitat naganap mo, iti ka pipilin. Daita, naganap mo. Napili ka ngamin unay. Ayan, sabi po ni Sir Rafi Tolentino, alas 3 parbangon man idol Alas tune. 3 parbangon, come on! And sabi ni Ma'am Margie Manuel, one more manong organista. Watching from Hong Kong si Ma'am Lilibeth. Hello po. Lilibet, okay. Pa-shoutout Ma'am Lian, naman good evening po, manang watching from sabi po ni Singapore. ni Ma'am Solomon Kaime. O, dedicated kay Sir Jun Lumawig. Ilocano na lang po. Ayan, eto na po yung request ni Sir Rafi. At sa mga awat king ka oras, alas 3 ti parbangon, mangegbaw, some age, some miweng ni ayan. May isang papel na sirayaw, tasaybay mo. Di ko nada ay ayaten ka. Wow, version tipo DJ. Iti may sangarang tetken ka tuy heart ko. Nga nagrugpapken ka, ngem di mo pulos pagarupen. Nga tagdaga inipen na ka, tuy kanta nga mang sakit. Kapuso Sakdagrayuken ka Ngaminawan Kapat mga day takaon ka Awan makapulo Nga ada katu'y puso Sikalaeng Clifford Ngaminawan Kapat madangat at kaun ka Awan makapulo Nga ada katu'y puso Sikalaeng Biyag ko Solomon Jaime Pa-shout out naman mana Yan Solomon Jaime Anong tabi ikanta tanang taan nga shout out yan. Rafi Tolentino Matargliano Apo ko na Jojo Iti may sangarang tetken ka tuy puso Nga nagrup kapken ka Margie Manuel Ulus Pagarupen MJ Madrid Chay Mancat Chamang Tuy kanta nga mang sakit Tay puso Hello Mark Miranda Gaminawan Kapag padam Dalagkaon ka Awan makapulo Ngada katu'y puso Marcy Reyes Joel Andres Martiliano
Naminawan kapag bada nga nakaunggan awan makapulo nga adda katuy puso Margie Manuel Joel Martiliano. Hello Margie. Margie Manuel Joel Martiliano. May sapay. Chorus. Ngaminawan kapag bada nga nakaunggan makipisaro pa-shout out man manong ko si Kalaeng Margie Manuel Joel Jun Lumawig Sheila MJ Madrid Margie Manuel Sheila MJ Madrid Jun Lumawig Margie Manuel MJ Madrid. Kasilatan. Yan, sabi mo ni Ma'am Margie Manuel, di balay nang nga araw-arawan, madam, nagtalented kami. Maraming salamat. Wow. Ulit, di chorus man pa. Kahit ko di chorus na. Naminawan kapag padang at nagkaunggang Clifford Navas Kini Ma'am Elsa Navas Si TJ Navas Shane Navas Richie Domingo Clifford Navas Shane Navas Richie Domingo Pag anda ko mahamon ka kasi na puro naganti ikantam Tapos anda ka dalan ti puro nagnaganti kwang Kasi kung maadanto hamon nga kasi at video tanto man ti kasi Shane Bibigyan kita ng tune lahat ng nakikita mo sa daan ikanta mo halimbawa no cha-cha ko ma-cha-cha chi sige no magnakanta makitampi ano babanta na ano magnakanta pisam ito'y at dati balay green kit kulay na kasi kumana at the tricycle magmag na nga baka kasi kumaanin at ang aso at the puraw nga manok kasi kumano kuana at the tricycle ken at the root basta kumano nakakita ka dyan at dapay iti na disgrasya nga babae nakamotor kung kasi kumana aming nga makita mabasa kasjay sige man nagbidyo tumantikas jay o napay apo Yan, sabi po ni Sir Jonel Andres Martiliano, salamat Idol June. Victor was Galing naman. Sabi po ni Janil Lorena Tablang sige man taman Agkaramayat Apo. ay sige G Wow, galing mangko, sabi ni Sir MJ Madrid. Alvin Silaw Polos ko Mama ni nag-request Napintas man manak te Ilocano para dagitoy taga-kalsip kipurok 4 ken ni Hapones ket nilanlan na sobra kami ti oras apo Ayan, lasto hello po kay Ma'am Mary Ann Matias Cañeda. Hello po. Pa-shoutout po Makati Singit ko from India. Sabi po ni Sir Gian. Basta Bakarad Idol June Daita. kami sa Ilocano song Sabi po ni Sir Jonel. para kay Ma'am Elsa para kay Ma'am Beth Moya Sabi po ni Ma'am Margie Mayat Madam, sige ikantam amin. Ma'am Joy Ignacio Ma'am Margie Manuel Ma'am Joel ay Sir Joel Martiliano come on kanagsawan apintas mo awan umaspi numaraniagan talumabasit apingping nga nakay tampukan takalit mo akas labitwen aglalun umandap ka iti agsapa when lumalen no bingyem daita bibig mo saka umisen
Agparang adagus, dayta diniki ang ipin. Daigan met na buok mo, pangulkuluten. Kenta kiday mo kas lakiday ti bakit nga agpadawat ti asin. Awan nga ta, ti kasken ka anak bukele. Nga pinarapuran, ti Diyos apo nga awan umaspe. Tabinu bukudam, la aminen at talugadi. Tauray agmisuot ka, napintas kantulae. Ayan. Ayan, sabi ni Tito Jun Lumawig. Thanks, Mami June and Shane. Yan, ilagay mo ko sa E minor. E Kabati minor. naman po si Ma'am Jonalie Harley pa Gavino. shout Hello po. out Kabagis. Come on! Ayan, sabi po ni Sir Agustin Panganel. Batch Richie Etan, kumatin sa Dison background ko. Domingo. May saman nga Sunata watching from Taiwan. Paracetamol agas. Ayan! Gawin nga natin ng ano yung next time. At pagkata kami apo, ang oras kit 9:13. Ano oras ka nag-umpisa Yes po, bukas na lang po Bukas pa uli. I love you all. Sa mga request po na hindi nakanta po, meron pa pong Oo, bukas po. Sobran Hmm, Sobran. yes. Ayan, agad 247 dito yung midget. 1,000. O siya pa ang nanggan, pa-shout out nga po sa lahat ng kabatsmate ko sa OLPI, Our Lady of the Pillars Ayan, sabi po ni Sir Institution. Andy Madrid, ang saya ng Coming show. from- Naglaing, sabi ni Sir Daryl Glenn. Coming from Josefa Alyangan, yes. Hello, Ma'am Sabi Josefa. po ni Ma'am Lenore, pasigaw po, madam. Hi to Isra Mohammed, Wapa Mohammed, and Mohammed dyan sa United Arab Emirates. And hi to Ma'am Elsa Navas of Aurora Isabela, Alicia Isabela. Hi to Dr. Clifford Navas. Yan. Ayan, sa mga request po na hindi nakanta po, next time na lang Next po. time uli, o di okay. kaya Send bukas isulat mo lahat po. dyan, ikuha mo mamaya. And hi to John Villanueva. Yan. Ayan, Ma'am Valerie, sisiwit man apo, ma'am, tapos na po kanina. Ada naman, stay ko naman kasi kamalaman at Kuwait. Ayan. Ayan. Okay. Agpakada kami na apo, gagayem, kinipagkapsat. Sapay la kuma, tanaandingay da kayo, kinaniliwada kayo, iti sumagmamano nga oras. Deto'y apo, iti programa nga, sa miweng, ti CDJ Navas Band, and the June Dolarico Show. Hanyo apo liplipatan, mapangkadya YouTube, isubscribe, subscribe. June Dolarico Official YT, Ken, Shane Navas po, Richie Domingo, and of course, CDJ Navas Lights Band. and Sounds. CTJ Navas Band po. Navas Band, oo. Sa YouTube po yan. Maraming salamat po. Kaya hanggang subscribe apo, ket agbusali. Na imbag na bi'i kada kay amin, mangibati ak apo itimay sa mga pagsasao. Hanyo apo saksaktan, idagiti maligrigat nga padayo, nimpada, tani apo Diyos apo, ket isunat imang tarabay kimang tid bendisyon kada kay amin. Deto'y apo ni Giancarlo Tumana, kelo na imbang nga rabiim, ni Angelo Hernaez is watching. Ni Jay Pulido is watching. Naglaeng mo nga kumanta, pa-shout at man dito sa Taiwan. Na imbang nga rabiim ti Taiwan, apo, ni Hauma. Kino at problema yo apo, pangaasiyo ta problema onyo latta, taawan ti bibiyang ko. Thank you, Ma'am Gina Tipon. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye. Paano magbabay yung babae na naimma? Yan. Bye-bye po. Bye-bye. Sige, ulitin mo Bye-bye po. Paano magbabay si Chris Aquino? Paano? Bye. Ganon. Kasi social siya. Ah. Paano magbabay si Gloria Macapagal? Paano?
Babay po, no? No. Paano magbabay Tinora Honor? Babay po! Babay po! Babay! Ganon. Bye-bye po. Bye-bye!